พีบารองอีเปียงสบายพีจะทุบขบวนงิมตากจันเม็ดชอนพายที่ขบวนกี่แบบเนี้ยอีเนี่ยเป็ดอีกินหิมัดประกองสันกจิงบุญกิจจิงบามประเพณในอินเดียกลองกจิงยอน้องยี่ที่ต้องไปถึงการกับประเทศองค์มินทรีรังบาดูกรีนเรนโดมูดีอันเป็นน้องจิงลังอุมินทรีรังบากจลาหากตายบันวันบรรยากาศฮัลโหลกับ Meghalaya Residents Safety and Security Amendment Act อาจารย์ขันเรียวองค์มิสมบูรณ์มินทรีรังบากจลาเป็นลองกับฮิวทรัพย์อาชีพ National Movement อยากจิงกลายมุงอร์หาจันตร์มันเตอร์ฮานองบาเดลีบัดนังพันจอร์กับ JAC อยากจิงขี้ดากบาเป็นลองสักไว้ปัดกับ General Assemblyกิคุบอร์กิบบันยาอุมินทรีรังบาดูกรีอุนเรนโมดีเฮเนกสงีอุลกันทอบากิรุกอมไตรกัมบับเป็นสุกยากิน้องไปติงกากับประเทศกลาวันระยากัดนัดเป็นมีคำบามฮักรีคำชักเลียร์ฮับเปลี่ยนประดายกับ World Food India อาราจาร์อาร์พูไลกับอาร์ฮานองบาเทลฮีอุมูดีอุลาบันเจอร์บากจิงบุนกิจัดจิงบามฮักอินเดียกลาลองกับจิงยอน้องยากิน้องไปติงกากับประเทศอุลองบากจิงเป็นเบียงบามกลองกเวนกจิงบากประเทศกยกันดูฮักสปาสเนมบาอาร์พูเวอุลกดาวรูบากเนียกเดยกับบุกเสียร์ยากิประดังสดังยากิคัมบามกิคัมบัดกิคอมพานีบันยาเดยบัดกจิงเป็นมีมารบามบัดกิอินเดียกลานังระบันกินโจยากจิงคิวฮักนัดประเพรฮักการขนาเป็นมียากิมารบาม इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को कुटीर उद्योगों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है Semput Menteri Rang Ba Kejala uba Preston Tensong hene kesngi uloong ba Menteri Rang Ba Kejala unsakot penlong ya kecingelang hakatayo banwan banyatai halor kaan Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Act ya kabala penpai da kesorkar pedeng dangshen ya menta kesorkar kelapen trekam ya ke MRSSA arajar khan riu hakihinyo teli kishnong haselong Hakabaya day bat kalan record hakajalla ka sarkar kala IT haki district council banya chakman banbu jingtho taki kor digital ya kalan record hakajalla uba preston ubala khot ya kajingalang ya baro lightly ki district council ulaong ba kadai kakam ka bakong san jong ka sarkar pedeng bat day ru ban pentre kam ya ka hakajalla through the Department of Land Resources, Ministry Government of India, they are willing to fund this important project where they really wanted that in each and every state they should digitalize the land in their respective states. And we have already decided that once the notification comes out, then the district council, all the district council has to immediately implement this digitalization throughout the state. Kajing dawa ban penrong ya kaktian Khasi bat karo haka kernet bapra haka riti sensyari jong ke India bat kajing pentrekam ya ke inner line permanent haka jala Meghalaya kalanang jur haka ba kaseng na neutrap achik national movement hene kasngi kala penlong ya kajing ya ki dakaba shong kelan mungor ha jantar mantar ha New Delhi bandawa na ka sarkar pedeng ban penurlong ya kijing dawa jong ki breu ka jala Habakran cekis pangut kitukon jongka HANM u President uba Lamprang Kharbani uloong bakane kajingaki kalong ban penbor ya ka sarkar India ban kentop ya ka ktian Khasi bat karo haka kernet bapra jongka riti sensyar khadar uloong ru bakaseng kaladawa na ka sarkar pedeng ban pentrekam no ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act karpraspa anyo pulai badru ban penbenyo ya ka jinga kaja kaput hapedeng ka Assam bat Meghalaya Ka Joint Action Committee hene kesngi kalanang penjur syusyu ya kajingki jongka da ka penlong sakawai pat ka General Assembly ban penbor ya Vice Chancellor ka Nehu u Prabha Shankar Shukla ban penmino ya ka Shiti Wenkam hakabaya day pat ka jingtung kam be an ya u Technical Officer lane u Senior Consultant u Chairman ka JAC uba Lakhon Kama
Uloong baha ka General Assembly ka balalong ha ka lai poetrik urisaw labatha ayuk prasad banmino na kamra dakitakot ka GAC. Ulabu jingkeliru halor ka jingsngau u Vice Chancellor hakabayade bat ka jingtung kam bean hadian ka jing prasad jur jong ka General Assembly halor ka ne ka jingtung kam. Menteri Katnat PHE Marcus and Marak ulapentep ba Katnat kalathung ya ka Task Force Committee ban khmi ya ka jing khuaj ka balasam shanong ba shalong. Lam khmat ya ka ni ka Task Force Committee da Additional Chief Engineer. Lale ya ka ne halor ka kai phot jong ka State Food Testing Laboratory Commissionerate of Food Safety Pasture Hills Shillong balapha da ka seng FKJGP ha sha menteri rang ba ka jala. Menteri Uloong ba ka jing tray kam jong ka Task Force kan sala ban penbet ya ka jing khuaj ka ha ka bayade bat ka jing ujor jong ka jing jabo ka balasam da ka GSWSS 1 bat 2. Committee will study the water qualities and will make sure that potable water is supplied to the Shillong city. The task force shall address the water quality related complaints pertaining to water supply from GSWS Phase 1, Phase 2 to City of Shillong to ensure proper dosing of chemicals and proper procedures in the water treatment plant as per CPHEEO manual and water quality monitoring protocol. Kajing up kmilinti jong ki khana school bat ki noi kai jong ka school paham maulen RCUP school hakarib hoi kala urlong mentakasngi haba la ple perda ya kaparan ya kai basketball jong ka da umen MLA kanongpo constituency uba Merrill Bonds im ringkat kajing dan lang UMDC kanongpo uba Balajet Rani unoi kai bahkle do uba Lambot Rani lambat ki noi kai ki khana school bat ki keme ki kpa. Latai ya katai kamadan basketball lengba ke skim SRWP na kabenta usnem arjar arpuwe arpuar haka jinglut kabakot arlak tingka. Nde bagi perkat ya kam ke bagi nohikai bagi jungi kitrei kaju. Dia kejing siu ke per kata dia kejing sisa. Nomor kata halor ke di kanong rim ke sopan ai ke khulei ke bakar pang ke no hikai ke bi wa peding ke duna ke babun ki bag sarkar kamla ban address ke di ke jing pindrei pim shom la tho pi pelut ke sngi ke por ke jong pi ban hikai ban pusut ke sembo perkhat ke jong nang jing staff ya kini ki sentiu ki barang sedang ban pu ki bolong galawe. Nado kesan tarik unai weng arjar arpulai kapor na kabenta ki khubor khasi bat pareng kan sekala. Pila ban pet ya ka khubor khasi hakapor nrish teng janmet bat ya ka khubor pareng hakapor nyo beje janmet. Pila ban pet ya ka khubor ba man la kasngi haka YouTube channel joka DD News Meghalaya. Mentapat ngine pet ya ka jinglong jingman ka sun beneng hasilong. Ka jingshet ka long arpo ponyo degree Celsius ba ka jingkriat ka long khatwei ponyo degree Celsius. Ka jingsem ka hau ka long hendri punyo na kisispa men step bat nyup kendai na kisispa janmet. Kala bandan ka jinghap slap ka bamulu mala hakatu kat ni kijaka. Sean poi shakbakut chaka thup khobor ngi pet byang sa se ni kini mat pakongsan. Ka jingbun ki jat jingbam ba pher ka India ka long ka jingyo nong ye ki nong beiting ka prathai ong menteri rang padu kari Narendra Modi. On penlong jia lang menteri rang ba ka jala ha katayo banwan panyatai halor ka Meghalaya Residents Safety and Security Amendment Act arja khanriu ong usubut menteri rang ba ka jala. Penlong ka hinyo trap Arctic National Movement ya ka jinga kalan muar ha jantar mantar hanong ba Delhi. Bat nang penjur ka JAC ka jinyaki da ka penlong sakwai pat ka General Assembly.
te parlok te kitu ki khubor ngi la poi shak bakut jong ka thup khubor jingim ta ka chan men hadu bangin ne shem yang phi la shai ksni khuble phi paro